lang na to social media thek long po da tang to lang long te oda pula thata e re-election ke do wek po to la sinang le to media through ben it han po re-election ke do wek po no ninkan ko 2027 ke do wek po lagi la sinang ala re-election do wek po pa tumi heta kan ngia bang pu fanili reply pilo re-election ke do wek po 2027 na ninkan ko lagi do wek po lagi itu tim Karbiang Long ahin joint parliamentary meeting ke raya tengpen je long keratro ka konsensi tame kacing ri lapen ke hai lapen kacing pura sayang dek la suarat amai pi bidam nai pulo unity victory and prosperity pare lilo pulo suareli ki bidam athe bangela poina joint parliamentary edition atek party lapen government Jelang pet plan segi bidam lo, di bidam athe bangke la poino, Karbiang lo autonomous council election ako. Nile tum, rada mai pialong, mati emisi tum tame rada kesung, laso memorandum pido laso rada kesung amo, ha memorandum aputha, tapi cun dia pan, emisi tum tame lamjak pilo. Lapen ke Dr. Himanta Biswa Sarma tame long korat, so konsensi tame nilipen dam rapiat lo, kempina lo, tin tame tame. Lasi Karbiang Long siap pulkimo lo, ye India long tawe pin la, isibe ta political party tumsi angton 26 konsensi ta hai. Lasi hai la bajone si rat pange di tumhan tim Karbiang Long tumhan confidence si hidung dolo. Mana ye rara tumbang ke tim Karbiang Long phan. Mana Bharatiya Janata Party phan si ninge thipi. Laso ninge thipi. Ajoine si nile tumda ma thalo ya long tina konsensi ta me election or alam jak itu pepling nang si laso paceton si 26 konsensi long itu mai bidam lo lapen ke 26 konsensi long tame ye hajar amune tu armung ne jeng dum lo lapen ke kapre political party ye PSLC lapen congress atu tame ni tu party ke claim ke dam ke mesena join si mane ke central committee mane regional committee mane ke mondol committee claim atu mane ke local committee dah lahai ke claim no committee tu manda me jirian si BJP long nang cepe awak dum lasi long korat so kalong rara tum nang cerap nang citu tu napo akhir jumi nang pi tu napo lasi nil tum tim Karbiang Long hin pen alang litum fan kurwang tu lapen kacuru paju lasi non ke bang ji Christmas nang lebom lo Christmas lapen ke ningkan ngaji ningkan kimi lapen ke rongket Karbiang la ke thom pangrum pet pen la long tira konsensi arat ke doan Karbiang Long arat ke doan akai ke doan lapen ke hiduk ke plang ci pin abang tuang pet tuma phan an ka dok le phan dan itu tim Karbiang Long pen kurwang tu lapen ke empu mugrang ira singa ayu jumi ni tum pin dan ta hang ibo lasi ke bang jiar ni antame la son sin lang tum na cerap citu dum hello nang to media through pen lapen ke talang tum pin pura lo nang pido along tina konsensi ta yalang tum pipia sayang deng kenang sop ada ke pipia sayang deng sirap akisung lain itu pantok di pin pura lo nang pido to kon la pin pura lo teng ben tum rim paka lapen RDP rat nang pia pin pura lo RDP sin tum atumi isin tum official meeting dolo do pensel adang itum officers ke doan principal secretary cenglam di dius ke doan atau meeting mai tum sai sin tum je pulo hukum pilo je hitil yang mo dan tum adim klong dampen humri dampen je nang tum hodan adim klong dampen humri dampen tum lang dampen estimate rabjin pen nang yang pu ni tum dam laben rabjin pen estimate jong sin nang kilo kulong te tasote ben ni tum next disciplining board long ni tum hapon pu laben ya skim tetan kulong te tum CP Minister pen chingwai po ai CP Minister pen chingwai si ai skim na ke state government central government pen ke batia maksud itu tapi kita anak saya deng pinpul nang pian tame itu ningkan hiniang bong assembly election aprang kapeteng RJ pansin itu bori kon bu itu chingbai sai pon mo lasi nona bang kenir tu mai Karbiang Long bak pan mani pan ka sorsa tason bang gabe itu mai konsonsi rar pan konsonsi ke tu kontek ki asa yang deng claim kontek ima lai sin itu kera pan ta ke thap ile tu yong sining si pet ben yong si dolo long te saya ang deng tin dali tum chunji lapen ang par dali tu ajul ding klipen ke song hempek tame ning si pet pen party dhorom chi pupe pin ta nyong si
itu ke plang si pupe pin penyong si litum yong si hang long te handbrake dai litum long vegi kusi rara phantan litum than pachin lo sita handbrake long le ko tamil litum rata ke sum a development bang litum claim pon bomji rara ke sum pin puro lo nang piana homu bang litum isi pen kapichun je phan litum kaburi pon je phan ka sik nasi mane political party itu pen nonata তুমি এটা সোশ্যাল মিডিয়া long hek long je mantu nege pupo je election ram dera film te election ahe ko ke pupe election result ame beklak le ko pupe election result pijat pelam te mantu nege butu pen transparent pasti tum kene mantu ne pupo lage EVM si chok che EVM si chok che pot nasi ala ke ni tum election kere ni tum thang rat vote nge pipe lege chok che puli mantu nege lage election na conduct ki chok che de election na conduct ke chok che pulong de election si participants unde de nahi election ni cepati dunde da nahi setelah lata rem dia da visi pupo oh election na konde ka chokche ada election ke chokche illegal aso ka konda ke buta dat karbiang long ke wang cheng lo governo ye semi ki pi election ka hai tum phat la ben chief minister ra dulu la bahinia theng no si chief minister la ben governo a theng no si ada ke semi pi lo bang kora tro ka bang pu bang pata la si non da konon lo pang dak thulo je non emisi tum ki ekdom court hajil da nang loke tumi social media lo kaning yala ame thang ke thekere hek nai lo pu chekro ma bang se tumi hata anra phan pachubai je emisi tum non court ke dam lok lo high court ke dam lok lo padak se ekdom FDP ra jipi da hajil dam nang loke high court inu da emisi da dam de ta si theklo kan lu da atumi da 19 nan ni le tum jut lo rata mai pi atumi ya bang ne tum dang review meeting do lo ako pinya bang nan tum ngai chatom te kunna se high court ke dam lan darar ban pachubai nona do bom lang ko atumi hata ningje lang na tum social media theklang ko da tang tum lang long te oda pula da e re-election ke do wek po to la sinang le to media through ben it han po re-election ke do wek po non kan ko 2027 ke do wek po lagi la sinang ala re-election do wek po atumi heta kan ningje bang pu finally reply pilo re-election ke do wek po 2027 ani ka lagi do wek po lagi jok tak adia bang chini jok tak khang on lagi do wek po lagi lan cholo nang tu mana choro lo sob ya ki mo tu mana ধন্যবাদ